Pemirsa, harga beras reng pasaran mewali nincap. Harga eceran sampun kantos 15 tali a kilo untuk kualitas premium merek Putri Sejati. Penincapan inucap pacang memargi maundagan. Sile tunggil krama sane nuenang warung kelontong ring Denpasar Sinta Lestari Mausang pamekas ring beras premium kemasan 5 kg rau mangkin arkan nyani sampun pitung dasa tali rupiah abungkus saking sadurung nyani 6 dasa kutus tali kantos 6 dasa sia tali sane 5 kilo. Punika talar beras medium kemasan polos kaodingi nincap. Abulan ukuran arge sampun langkungan ping siki nincap. Saking 6 dasa kali ring 5 kilo dados 6 dasa 5 tali. Raris nincap dados 6 dasa pitu tali sawilang 5 kg. Sinta Mausang panincapan inucap memargi dawak dikang rahina ukuran untuk maundagan. Indika inucap kebausang oleh silih tunggil krama sane madolan beras grosir ring ubung Denpasar putu setiase. Dani Mausang panincapan harga beras rajak memargi. Semaliha yening sampun ngerancing masan mupu harga beras nedunang. Dani narkayang panincapan pacang memargi kantos panguntat warsani mangkin kantos pengawit warse kali tali 4 likur. Asa punika taler ngenenin indik kewentenan cadangan beras ring Bali, manajer SCPP Bulog kantor wilayah Bali, Afrilia Purwandari Mausang yening stok cadangan beras pemerintah CBP kantos langkungan 3 yutan kilogram, kekantenang side nagingin pabuat kramo 3 kantos 4 bulan pungkuran. CBP puniki sampun kalimbakang ngelintangin stabilisasi pasokan harga pangan SPHP utawi pasar murah. Bisnis Bali nguningayang.